Riuma rita rĩa mbere Munini wa mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto arahingũka ngoro na kwĩyaria kuma rĩrĩa thabari yake ya guthii bururi-ini wa Uganda yathatirio thikũ 2 hĩtũku. Akĩaria kiroko kĩa ũmũthĩ na ceceni ya Inooro FM, Ruto nĩonekire gũkũmithia gĩko gĩkĩ gũkũ akihithuria ndeto ĩno yothe yari ya kũmũconorithia na kumwagira gĩtĩo kuona noha thabari nyingĩ hau gabere na ndarĩ atũngana na mĩhĩnga teno. Sikuwa naenda katika safari ya serikali. Sikuwa naenda katika kufanya mambo yoyote ambayo yanahusu ni mambo yangu ya kibinafsi na mambo ya kupanga vile tunaweza kwenda mbele. Nimekuwa naibu wa rais kwa miaka 9. Na nimetembea nchi nyingi kwa ziara rasmi na kwa ziara ya kibinafsi. Hakuna wakati hata mmoja nimewahi kuambiwa ninahitaji kibali kutoka mahala popote. Ndeto igira yomwe wa bururi wa Turkey uria marari mathina ke thabari-ini ĩno na uria kuratwĩkana kuruhanio na ciĩko cio toi. Ruto nĩaugĩte uyu ni undu mugeni kuri we kuona uyu ni muigithia uhetwo nginyagia rutha rwa kuigithia gũkũ bururi-ini ni thirikari. Huyo ambaye unasema ni Mturuki, embassy ya Turkey yenyewe imetoa taarifa, sio mimi. Embassy ya Turkey yenyewe imetoa taarifa kusema huyo mtu ako na work permit, ni mfanyibiashara, anatambulika, ni mtu wako na ni mwegezaji ambaye ameweka pesa nyingi katika biashara ya taifa letu la Kenya. Muigithio uyu norio kurikanite taharu na yadena na ikirio ngono bururi-ini wa Jerumani na githitangwo na mahetia ma gukorwo ari mumemba wa gikundi kimwe giotoi na oho kugeria gubanga tharika. Riboti cia kwehokeka ikiuga ministry ya maundu ma nanja guku bururi-ini nirikitie kwandikira embassy ya Turkey makienda maheo ndumiriri makiria egie mundurume uyu. Wewe unataka kuniambia wale wanajaribu kuweka fitina eti kwamba huyu mtu ni terrorist sijui ni nini? Unaona vile tunaharibu sifa ya Kenya. Unawezaje kuchukua mtu ameegeza katika taifa letu la Kenya, unaenda kumbandika ati ni mgaidi? You know, that's how we destroy our country. Agicaka ya kwagagio na kuhetwo kuma kona ciothe. Ruto ningĩ nĩahithũririe ũrĩa ikĩtio heho-inĩ thirikari-inĩ ya Jubilee, ũndũ ũyũ ũkĩhithũria njatũkano hiũ ĩrĩa ĩkoretwo ho gatagatĩ gake na mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta. Bunge wengi wamefurushwa kutoka makamati. Viongozi wengi wametolewa katika nafasi zao za kuongoza mambo ya chama, kamati za bunge, bunge yenyewe, senate. Mimi mwenyewe nimewekwa pembeni na mambo mengi ambayo sitaki kuyataja kwa sababu hayana umuhimu kwa sasa. Kuna wimbo unaosema matatizo tumeyazoea. Ona kuri uguo atongoria kiama kia ODM nimendekithĩtie uthuthuria baraginyo wambĩkwo nĩguo kumenya wega kiria Ruto arathiaga gwĩka bururi-ini wa Uganda. We are not bothered with whether Ruto was cleared or not. We are bothered with his relationship with Uganda, and we are bothered with what is going to do in Uganda. Maya mokĩte rĩrĩ na gwatongoria moho wa Tangatanga mehotorete gũkũmithia ikinya rĩa gũthatio gwa thabari ĩno, makiuga rĩrĩ rĩtirarĩ icera rĩa kĩwĩra na ũguo Ruto ndarabatie kwagagio na njĩra o yothe. Kama mnasema mlisuia deputy president kuenda Uganda kwa sababu anatembea atina terrorist, unaweza suia haje mwenye sio terrorist, naibu wa rais wa inji, alafu wache terrorist aende nchi nyingine jirani yenye tuko na uhusiano mzuri? Yani una release terrorist kutoka Kenya aende nchi nyingine.